Raporo ya Komisiyo y'Igihugu ishinzwe abakozi ba leta y'ibikorwa bya 2024-2025 yagaragaje ko mu Rwanda abantu basaga miliyoni 111 n'abantu 40 basabye akazi kabonwa n'abantu 3134. Ni amakuru yakusanyijwe muri raporo 309 zatanzwe n'inzego za leta 107. Mu bantu bangana na miliyoni 111 n'abantu 40 basabye akazi hatoranyijwemo abantu bagera ku 373,416. Abatoranyijwe ni 437,324. Abakoze ibizamini ni 106,360. Abatsinze ni abantu bagera ku 8,783 bashyirwa mu myanya 3,134. Abashyizwe ku rutonde rwo gutegereza akazi waiting list ni 5,223. Abatsinze ntibemera akazi ni abantu bagera kuri 257, mu gihe abangiwe gushyirwa mu kazi ari abantu bagera ku 130. Abatarashyizwe kuri waiting list ni 39. Rero ku bijyanye n'ihame ry'uburinganire mu basabye akazi ni abantu bagera kuri 226,973 n'abagabo, mu gihe abagore ari 384 n'abantu 67. Abagabo batoranyijwe ni 304,337, mu gihe abagore ari 133,257. Mu bitabiriye amapiganwa harimo abagabo bagera ku 70,961, mu gihe abagore ari 35,399. Abagabo batsinze amapiganwa ni 6,204, mu gihe abagore ari 2,579. Abagabo bashyizwe mu myanya bangana n'2,020, abagore bo ni 1,114. Abagabo batsinze bagashyirwa ku rutonde rw'abategereje bari bangana n'abantu 3,873, naho abagore ni 1,350. Abagabo 183 baratsinze ariko ntibemera akazi, mu gihe abagore 74 aribo batsinze ariko ntibemera akazi. Abagabo 101 bangiwe gushyirwa mu myanya, mu gihe abo bagore ari 29. Abagabo bangiwe gushyirwa ku rutonde rw'abategereje ni 27, naho abagore ni 12. Raporo ya Komisiyo y'Abakozi ba Leta igaragaza ko muri 2024-2025 abagabo bahabwa akazi bavuye ku rutonde rw'abari bategereje bari 1,087, mu gihe abagore ari 785. Bigaragara ko hari ikinyuranyo kinini hagati y'abagabo n'abagore mu bijyanye no gusaba akazi, kuko umubare w'abagabo basaba akazi ari inshuro 1/9 z'abagore. Isesengura rigaragaza ko umubare w'abagabo ari uwo munini mu kwitabira gukora ibizamini, kuko ari inshuro 2 z'abagore bitabira gukora ipiganwa. Umubare w'abagabo batsinze amapiganwa nawo ni inshuro 2 n'ibice 4 z'abagore. Perezida w'agateganyo w'inama y'abakomiseri muri Komisiyo y'Igihugu ishinzwe abakozi ba leta Sebagabo Muhire Bernabe yavuze ko mu mpamvu zituma abagore baba bake mu bijyanye no kwitabira akazi harimo umuco wo kumva ko abagore batagomba gukorera kure y'ingo zabo, kutabona aho basiga abana ngo bakore ibizamini bikorerwa kure n'ibindi. Ati ikindi, abantu baracyafata umugore nk'umuntu wo mu rugo, hari n'ivangura rya bucece mu gutanga akazi. Hari umugore uza gukora ikizamini cyibazwa bagasanga aratwite, bahita bishyira mu mutwe ko ahita ajya muri konji atarakora. Iyo migirire iracyari mu bantu, kuko hari umugore utwite utajya gushaka akazi, ati nzajya gushaka nabyaye. Muri raporo 309 Komisiyo y'Igihugu ishinzwe abakozi ba leta yakiriye abantu 281 zingana na 91% nta bibazo byagaragayemo, naho 28 zingana n'9% zagaragayemo ibibazo. Mu mwaka wa 2024-2025 hakozwe igenzura nyuma y'amapiganwa mu nzego za leta 74% zatanze raporo z'amapiganwa zingana na 39.1% zigizwe n'umujyi wa Kigali mu turere 27. Minisiteri 9, inzego nkuru 2, intara 1, ibitaro 2 n'amashuri makuru 5. Mu nzego 74 zagenzuwe urwego rumwe nirwo rwagaragayemo ikibazo kijyanye no gushyira umukandida mu mwanya ataragaragaje equivalence y'impamyabumenyi. Mu nzego 74 zagenzuwe hagaragayemo ikibazo cyo kutubahiriza
iminsi 30 yo gushaka abakozi hatabariwemo iminsi y'ubujurire nk'uko bigirwa n'itegeko rya perezida ryerekeye gushaka abakozi ba leta n'amahugurwa ahabwa abakozi bagitangira akazi. Komisiyo yakoze igenzura ku micungire y'abakozi mu nzego enye zigengwa na stati zihariye no mu kwa 2024-2025 hakiriwe ubujurire 13,226 muri bwo 12,832 buhwanye na 97.2% bujyanye no gushaka no gushyira abakozi mu myanya, naho ubujurire 334 buhwanye na 20% bushingiye ku micungire y'abakozi. Muri izi nzego hagaragaye badafite impamyabumenyi zisabwa 7, abakozi badafite equivalence ni 6, abakozi bari mu myanya by'agateganyo barengeje umwaka ni 6, abafite amazina adahura ku byangombwa ni 5, bahemberwa imyanya bakoramo ni 2, abazamuwe mu ntera mu myaka 2 aho kuba 3 n'umwe. Umukozi umwe niwe wahembwe kandi yararengeje amezi 3 ahagaritswe mu kazi, naho uwahagaritswe mu gihe kitazwi agahabwa akandi ari umwe. Ubujurire 5,431 byasabwe bufite inshingano byatewe nuko abakandida benshi batoranyijwe gukora ikizamini kandi bujuje ibisabwa. Amakuru y'uyu mwanya nahangaha tuyacumbikiye, ndabashimiye. Yari muri Kimana Theogene, Imana ibarinde.